Amahoro y'Imana nshuti bakunzi ba Mugisha Group Time turasuhuje cyane kandi tubifuriza ibihe byiza ndetse no kunogerwa n'ibiganiro bica kuri iyi channel yacu ni Mugisha Group Time. Aka kanya rero ni akanya nje kubagezaho amakuru ari kuvugwa muri siporo, ni nta munoza Calixte ariko kandi mbifuriza n'intangiriro z'icyumweru nziza kizababera icyumweru cy'umugisha ndetse muhahe muronke. Ubu rero tugiye kwiganira ku makuru atandukanye. Aya makuru turahera mu ikipe ya APR FC, aho rero muri iyi kipe harimo inkuru nziza yuko kera kabaye ishobora kuba yakemera abakinnyi b'abanyamahanga. Turaza guca mu Mavubi na football muri rusange, aho kera kabaye nyuma y'amezi ageze kuri 18 abafana bemerewe kuba bakinjira ku kibuga. Yitwa Bimenyimana Bonfils Caleb, muramuzi cyane, yanyuze hano muri Rayon Sport. Ubu rero akaba yamaze kubona ikipe nshyashya azabakinamo muri uyu mwaka w'imikino tugiyemo. Turaza kugaruka ku bya Muhadjiri byakomeje kugenda bivugwa kenshi byo kwerekeza mu gihugu cya Tunisia. Nituva rero mu mupira w'amaguru turaza guca muri basketball, aho umutoza yamaze kwerekana abakinnyi 12 u Rwanda ruzifashisha mu mikino y'igikombe cya Afurika n'imikino ya basketball Afro Basket. Nawe rero yamaze kubashyira ahagaragara n'abasore bageze kuri 12. Abandi bo bazaba baserukira u Rwanda muri imikino itandukanye. Izi ngingo zose kimwe n'izindi tutagarutseho muri aka kanya, zose rero turaje tuzive imuzi n'imuzingo. Ni mu kanya gato cyane katarambiranye, muri kumwe nanjye nta munoza Calixte. Tudatinze cyane rero reka duhite dutangira aya makuru yacu muri rusange, tuyahera mu ikipe ya APR FC. Nyuma y'imyaka igeze hafi 9 nta mukinnyi n'umwe utari umunyarwanda ikipe ya APR FC ikinisha, byatumye rero inasubira inyuma muri rusange mu ruhando mpuzamahanga, mu ruhando nyafurika, nubwo itahwemye gutwara ibikombe hano imbere mu gihugu. Ibi bikaba byaratumye igenda yitwa amazina atandukanye arimo Stara Domicile n'ayandi, bavuga bati rwose yisohotse mu gihugu indege ntizima. Ubu rero igiye kongera gukinisha abakinnyi b'abanyamahanga nk'uko byahoze, ndetse rero nk'uko byagiye binatangazwa n'umunyamabanga bw'iyi kipe. Bikaba byatangajwe n'umunyamabanga wayo, uyu nguyu akaba ari Masabo Michel. Kuri wa gatatu rero tariki ya 21, uyu munyamabanga wa APR FC Masabo yavuze yuko ikipe bafite nigera mu kwezi kwa mbere mu mwaka utaha nyine wa 2022 nta musaruro iragaragaza, nta musaruro iratanga, bazashakisha umukinnyi wese ufite ubushobozi, yaba umunyarwanda cyangwa se umunyamahanga. Ni mu gihe rero umusaruro uzaba udashimishije, aho umukinnyi wese aho azaba aherereye afite ubushobozi, afite ubuhanga, bazamuzana mu rwego rero rwo kugarura igitinyiro cya APR FC mu ruhando mpuzamahanga. Yakomeje avuga yuko rero batanze abakinnyi 28 muri CAF Champions League, kandi se bemerewe abakinnyi 40. ariyo mpamvu rero mu kwezi kwa mbere bashobora kongeramo abandi. Ni mu gihe rero ikindi kiri kuvugwa mu ikipe ya APR FC nuko iyi kipe yemerewe, yafashe umwanzuro nyine wo kuba yagarura ikipe y'abagore yari yaramaze gusesa, ikaba rero yagaruka kuri ingingo, tukagenda tubona APR FC ariko kandi y'abategarugori. Ni gahunda rero yo gukinisha abanyarwanda gusa, yatangiye muri sezo ya 2012-2013. APR FC rero ikagenda itandukana n'abakinnyi b'abanyamahanga bitewe n'uko iyi kipe yatangazaga ko ifite abanyamahanga benshi ariko bidatanga umusaruro.
ndetse ko ishaka no gushaka abakinnyi b'abanyarwanda bakinira n'ikipe y'igihugu bafite ubushobozi ndetse bagenda banafasha ikipe y'igihugu muri rusange, niko gutandukana nyine n'abakinnyi b'abanyamahanga gutyo. Kuva icyo gihe rero kugeza uyu munsi iyi kipe ya APRFC yagiye itwara ibikombe, ikitwara neza imbere mu gihugu, ariko yagera hanze ntirenge umutaru ntigire aho igera. Nyuma y'umusaruro mubi rero wakunze kuyiranga ikipe mu marushanwa mpuzamahanga, haba Sekafa, Kagame Cup, haba CAF Champions League, byagiye bivugwa kenshi ko iyi kipe igomba kugira ikagarura abanyamahanga, ikava rero kuri iyi politiki abakunzi b'umupira w'amaguru bise kanyarwanda. Gusa ntabwo ariko byagenze, ahubwo yagendaga yinjizamo abanyarwanda ikuye mu makipe atandukanye nka za Rayon Sport, yagiye isahura kenshi Rayon Sport. Ibi nabyo byagiye biteza umwuka mubi cyane. Ubu rero bikaba bivuga yuko ishobora kwinjizamo abanyamahanga baza gutanga itandukaniro, atari umunyamahanga wese uzaba ubonetse, ariko ari umunyamahanga w'umuhanga kandi uzaba uje gutanga itandukaniro. Ni ikipe rero izahagarira u Rwanda muri CAF Champions League, ni nyuma y'uko rero yegukanye igikombe cya shampiyona umwaka ushize, aho rero izaba ihura na Mogadishu yo muri Somalia, hanyuma yayikuramo izakomeza hagati y'izi kipe zombi, ikaba izakomeza igahura na Etoile du Sahel yo muri Tunisia. Ni APRFC rero twitezeho ko naho yagira abanyamahanga baje gukora ikinyuranyo. Ni ikipe ifite ubushobozi buhagije ku buryo itajya izana umunyamahanga nyine kuko ari umunyamahanga, atari nka babandi twajyaga tubona muri ya makipe agiye atandukanye, aho ikipe igenda ikazana umunyamahanga wicara ku gatebe, umunyamahanga ubona ibyo akina n'umunyarwanda yabikina. Ikipe APRFC rero bijyanye n'ubushobozi ifite, tukaba tuyitezeho kugura abanyamahanga, ariko kandi abanyamahanga nyine bakora ikinyuranyo, abanyamahanga bafite ubushobozi bwo kuba bakina no mu makipe akomeye mu ruhando nyafurika, atari umunyamahanga nyine usanzwe uwo ari we wese iyi kipe izagenda ihamagara, kuko twagendaga tubibona kera. Ikipe yabaga ifite abakinnyi b'abahanga b'abanyazambiya, babandi ikipe ubona ikomeye cyane, babandi ikipe ijya guhura nabo ukabona nyine yatiti, ukabona nyine bafite ikinyuranyo. Reka twitegere rero yuko byanga byakunda ikipe izazana abanyamahanga. Ibyo kuvuga ko biteze umusaruro wo ntawo rwose, bijyanye n'abakinnyi turi kuyibonamo. Nimba ari umusaruro koko bazagenderaho kugira bazane abanyamahanga, ntawo rwose. Ubwo byanga byakunda abanyamahanga bagomba kuba bagaragara mu kwa mbere mu ikipe ya APRFC. Reka rero tubihange amaso turebe uko bizagenda bigenda mu ikipe ya APRFC. Gusa icyemezo cyamaze gufatwa. Reka ibya APRFC duse n'ababicumbikiye hano ho gake, duhite dukomereza kuri Bimenyimana Bonfils Caleb. Uyu rero akaba yamaze kubona ikipe nshyashya azaba akinamo umwaka utaha w'imikino. Ni Bimenyimana Bonfils Caleb, muramuzi cyane, rutahizamu w'umurundi wahoze akinira ikipe ya Rayon Sport. Yabonye ikipe muri Kazakhstan, ni ikipe nshyashya rero azaba yerekezamo. Ni ku munsi w'ejo hashize abinyujije ku rukuta rwe rwa Instagram, Caleb yatangaje ko yamaze gushyira umukono ku masezerano mu ikipe ya FC Kaysar ikina mu cyiciro cya mbere muri Kazakhstan. Iyi kipe rero yashinzwe mu 1968, ikaba imaze igihe kinini ari imwe mu banyamuryango shingiro, abanyamuryango rero ba shampiyona y'icyiciro cya mbere muri Kazakhstan. Ikaba rero imyaka igeze kuri 3 ariyo itakinnye shampiyona bitewe no kumanuka mu cyiciro cya kabiri. Ikindi kandi nuko intsinzi ikomeye cyane yabonye ariyo mu 1998 ubwo begukanaga igikombe cy'igihugu. Asinye rero iyi kipe nyuma y'uko mu kwezi gushize yari yasezeye mu ikipe yitwa Ligas Football Skora. Ni ikipe rero yo muri Latvia, akaba yarayisohotsemo rero umwaka ushize, aho rero yari yayigiyemo mu mwaka wa 2019 avuye mu ikipe ya Rayon Sport, agahita nyine yerekeza
mu cyiciro cya mbere muri Latvia muri rusange. Rero yaje gutizwa muri Atlanta mu mpera za 2019, yasubiye mu ikipe aho yaje kongera gusubira nyine gutizwa muri FF Romini yo muri Slovakia n'ubundi. Muri 2020 rero yaje kugaruka mu ikipe nshyashya yari yamuguze mu Kuboza kwa 2020. Bimenyimana rero atandukanye n'iyi kipe aho yerekeje muri Kazakhstan. Ni umusore rero waciye muri Rayon Sport mu mwaka wa 2017 avuye iwabo mu gihugu cy'u Burundi, ni mu ikipe ya Vitaro FC, akaza hano mu Rwanda rwose akagenda yigaragaza akina neza cyane. Ikipe ya Rayon Sport agirana neza, ayigiriramo ibihe byiza, twagiye tubona umusore wagiye atsinda ibitego bitandukanye ariko aza kuyisohokamo. N'umusore w'umuhanga ariko rimwe na rimwe bitagiye bimuhira. Tumwifurize amahirwe masa rero mu ikipe nshyashya yerekejemo muri rusange. Ahubwo bya Karebu reka tube tubicumbikiye hano, ahubwo twikomereze mu Mavubi cyangwa se muri football muri rusange, aho ikiri kuvugwa kugeza ubu ngubu igihari nuko nyuma y'amezi ageze kuri 18 abafana bongeye kwemererwa kugaruka ku kibuga, tukabona abantu muri stade bongera kogeza umupira. Ubu rero ibi ngibi bikaba byamaze gutangazwa na Minisiteri ya Sport, yamaze guha umugisha icyifuzo cya Ferwafa cyo kuba rero yakemererwa kwakira abafana bakinjira muri stade mu mikino rero yo gushaka itike y'igikombe cy'isi u Rwanda ruzaba rwitabira ruhuramo n'ibihugu nka Mali, ibihugu nka Kenya. Ni mu mikino rero mpuzamahanga u Rwanda ruzaba rukina, bakaba rero bazaba bemereye kwakira abafana. Ni mu gihe u Rwanda ruzaba rukina imikino ibiri yo mu itsinda E, aho rero ari mu ijonjora ryo gushaka itike y'igikombe cy'isi cya 2022, aho ruzakina n'ikipe ya Mali ku itariki ya 1 Nzeri 2021. Umukino uzabera muri Maroc, hanyuma rero bakagaruka bahita bakina n'ikipe ya Kenya i Kigali ku itariki 5 Nzeri. Muri rusange akaba ariko gahunda iteye. N'abafana rero baherukaga muri stade muri shampiyona y'umwaka w'imikino wa 2019-2020. Minisports rero ikaba yamaze kwemera ko Ferwafa yapanga gahunda z'ukuntu abafana bazaba bajya kuri stade. Minisport rero iti twagiye tubona ubusabe butandukanye bw'amafederasiyo atandukanye harimo na Ferwafa, twabwizeho rero ariko inama twabagiriye cyangwa se igisubizo twabahaye nuko bakongera kuzana abafana nayo bakazaba bahari muri stade bemerewe kwinjira, kubera yuko ingamba twashyizeho zituma abanyarwanda turinda umutekano w'abanyarwanda, cyane cyane ubuzima bwabo. Akaba rero yakomeje avuga yuko igisigaye ari ukureba uburyo byakorwamo, nta muntu ushobora kwanduza undi cyangwa se ngo babe bakwirakwiza ubwandu ku buryo butandukanye. Gusa igihari nuko abafana bazaba bemerewe kuba baza muri stade mu mikino mpuzamahanga gusa, mu gihe rero iby'imikino y'imbere mu gihugu bizaba nabyo biganirwaho igihe izaba yasubukuwe hakarebwa icyakorwa. Nabwo rero bakaba bazongera bakicara bakaganira bakareba icyo bakora kugira ngo abafana bazabe bakomeza, ariko kugeza ubu icyemezo kirareba imikino mpuzamahanga gusa. Ni mu gihe rero abafana baheruka kwinjira muri stade mbere ya tariki 14 Werurwe nibwo rero abafana b'umupira w'amaguru baherukaga muri stade, kuko uwo munsi nibwo umuntu wa mbere wanduye COVID-19 yabonekaga hano mu Rwanda. Imikino rero yahise igenda isubikwa, abafana babuzwa kugenda binjira muri stade. Birangira gutyo nyine, tukaba twari tunyotewe no gusubira muri stade no kwirebera umupira imbona nkubone. Bikaba rero ari ibintu bidushimishije turi benshi, ariko kandi
natwe tugomba kugira uruhare rukomeye cyane mu kubyitwararikamo, mu kubyitwaramo neza, tukubahiriza amabwiriza agiye atandukanye, tukirinda ku buryo no mu minsi iri imbere na shampiyona y'umupira w'amaguru hano imbere mu gihugu muri rusange nayo yaba isubukurwa, tugakomeza kwirebera umupira. Nahacu rero natwe tugomba kugira uruhare rukomeye mu kuba ni na shampiyona muri rusange nyine badohora bijyanye nyine n'uburyo natwe twaba twitwaye muri rusange. Reka twikomereze kuri Muhadjili Hakizimana. Uyu rero hari bigenda bivugwa yuko agomba kwerekeza mu gihugu cya Tunisia. Ese byifashe bite muri rusange? Ni umukinnyi wa Police FC kugeza ubu. Muhadjili Hakizimana yabengutswe n'amakipe yo muri Tunisia, arimo ikipe ya CS Sfaxien ikina mu cyiciro cya mbere muri Tunisia. Nta gihindutse rero agomba kuba yerekezayo mu mpera z'iki cyumweru. Ni ikipe rero yamubengutse ubwo bahatanaga ari mu ikipe ya AS Kigali, kuko ari mu bakinnyi bayizonze cyane, bagiye bakina neza cyane mu mikino nyafurika CAF Champion Confederation Cup. Ubwo rero bahuraga n'iriya kipe umwaka ushize. Uyu musore rero uherutse gusinyira ikipe ya Police FC amasezerano y'umwaka umwe, akaba rero ashobora guhaguruka mu Rwanda mu mpera z'icyumweru gitaha iki tugiye gutangira rwose, akajya muri Tunisia kurangizanya rero ni ikipe. Akaba yayisinyira amasezerano nyuma yo gukoreshwa ikizamini cy'ubuzima nk'uko bisanzwe mu mupira w'amaguru. Mbere yo kugura umukinnyi yakora ikizamini cy'ubuzima. Umunyamabanga wa Police FC CIP Obed Bikorimana yabwiye ibinyamakuru bitandukanye ko iyi gahunda ya Muhadjili nta kintu yayivugaho mu gihe amakipe yombi ataramara kumvikana, ataragirana ibiganiro. Ni umusore w'umuhanga wagiye akinira amakipe atandukanye harimo Kiyovu Sport, Mukura Victory Sport, AS Kigali na APR FC. Ubu rero akaba agomba kujya kugerageza nanone gukina hanze y'igihugu, dore yuko igihe aheruka kugenda bitamuhiriye. Ubu rero akaza akagaruka hano mu Rwanda akagenda akina imikino itandukanye. Ikigaragara rero nuko yamaze gusubira muri forume, ashobora kujya gukina hanze bikaba byagenda neza. Reka tuve muri football ho gake duce no mu mikino y'amaboko, aho rero umutoza w'ikipe y'igihugu ya basketball yamaze kwerekana abakinnyi bageze kuri 12. Aba rero bakazaba aribo bifashishwa mu mikino y'igikombe cya Afrika Afro Basket. Ni ku itariki 24 uku kwezi kwa Kanama kugeza rero ku itariki 5 Nzeri 2021 mu Rwanda hateganyijwe imikino ya Afro Basket izakinwa rero hariya muri arena. Hakaba rero hamaze gutangazwa urutonde rw'abakinnyi 12 umutoza agomba kwifashisha mu gushaka igikombe u Rwanda rero zaba rwanakiriye ndetse kandi runitabira ku nshuro ya 6. Abakinnyi 12 rero bahamagawe harimo Habineza Ntore, Nshobozwa byose n'Umukiza Wilson, Sangwe Arumeri, Gasana Wilson, Kenneth William Gerard, hari kandi Hagumintwari Steven, Kaje Eri, Abey Prince, Mpayo Orenga Axel, Shyaka Olivier, Ndizeye Nsabimana Dieudonné ndetse kandi na Kaneza Garwa Emile. Aba rero akaba aribo basore u Rwanda ruzifashisha. N'umutoza rero umaze amezi ageze kuri 4 toza u Rwanda, akaba ari umutoza mukuru nyine yagiye akora impinduka zitandukanye. Abakinnyi benshi twari twiteze ntibagenda bahamagarwa. Ubu rero ari mu itsinda rya mbere aho azaba ahangana n'igihugu cya Angola, Cape Verde, DR Congo. Iyi rero akaba ariyo bazakina umukino ufungura irushanwa muri rusange. Nuko nguko ibya basketball biteye. Reka twongere dufate akanya gato cyane ubundi tuze dukomereza no ku yandi makuru yandi agenda acaracara muri rusange. Mu
mu makuru rero agiye atandukanye, reka duhere kuri Manishimwe Djabel. Uyu rero akaba yamaze gusohoka mu mwiherero w'ikipe y'igihugu Amavubi, bivuga yuko rero ari ukubera ikibazo cya COVID-19, aho rero kuva umwiherero utangiye mu minsi igeze ku 8 uyu nguyu yari afite ikibazo cya COVID-19, bagapima bakabona nta gihinduka inshuro nyinshi. Rero bakaba bafashe umwanzuro cyane cyane ko nubwo yakira byaba nta cyizere cy'uko yamera neza nyine ku buryo azaba kina mu mukino u Rwanda rufite na Mali. Tumwifuriza rero gukira ndetse no kugaruka mu bihe bye byiza. Naho Tuyisenge Jacques rero muri iyi weekend yagize ubukwe muri rusange, akaba agomba gusubira mu mwiherero uyu munsi, akaba rero agomba gusanga abandi muri kampu. Emery Mvuyekure watwaye igikombe muri Kenya, igikombe rero n'ikipe ya club akinamo, akaba rero agomba kuza mu mwiherero w'ikipe y'igihugu Amavubi ku itariki 25. Naho Mutsinzi Ange ntago byagenze neza, aho rero yarari muri teste mu gihugu cy'Ububiligi. Ubu rero akaba agomba kugaruka hano i Kigali, ariko kandi ashakisha indi kipe zigiye zitandukanye, cyane cyane yuko ikipe ya APRFC itamutanze ku rutonde rw'abakinnyi izifashisha mu mikino nyafurika muri rusange. Reka dusoreze kuri Ntwari Jacques. Uyu nguyu akaba ari umukinnyi wa Bugesera, ashobora kwisohokamo rero akerekeza muri Etincelle, aho Etincelle rero ishaka kuba yamugura, ariko batarumvikana ku biciro, cyane cyane yuko Etincelle ishaka kuba yamwishyura ibihumbi bigeze kuri 200 ku kwezi, ni mu gihe we ashaka kuba yaba yongera umushahara we, dore yuko muri Bugesera hembwaga ibihumbi 250. we rero akaba abona yaba asubira inyuma, akaba yifuza yuko nibura Etincelle yamuha ibihumbi 300 muri rusange, akaba yayisinyira hatagize igihinduka twamubona mu ikipe ya Etincelle. Naho muri Rayon Sport yitwa Steve Nzigamasabo, uyu nguyu ashobora ku isaha ya 8 kuba asinyira ikipe ya Rayon Sport nk'uko rero byitezwe. Ni mu gihe Mwana Camarade ashobora kuba umutoza uzaba afasha ikipe ya Etoile de l'Est kuba ishakisha uburyo yazamuka mu cyiciro cya mbere uyu mwaka. Tubashimira cyane rero ko mwabanye natwe. Amakuru nakagaruka kuri Mugisha Group Time, ariko kandi dukomeza kubifuriza impagarike n'ubugingo.